Kakvim ulogama? Pa onima koje mi redatelji daju. Ali ne znam, onim životnim, suvremenim, današnjim. Nekako mi je profa baš najbolje od toga svega sjela. U početku mi je bilo teško s njom se nekak suočiti u smislu da pristajem na to što je pisano, kako je napisana, što govori i tako dalje, ali onda sam srećom imala super redatelja Ivana Plazibata s kojim sam dosta diskutirala oko toga što to treba i kako ćemo napraviti to. Tako da mi je ona možda bila jedna od kompleksnijih uloga koje sam radila, ali evo, rekla bi takvom nekom kalupu suverenih žena. Voljela bi igrati jake žene koje stoje iza svojih stavova. Voljela bi krhke žene igrati. Voljela bi isprobati sve što mogu ko glumica, da se ne svrstam u neku ladicu isključivo ove uloge ili ove. Voljela bi zapravo za sad koliko mogu što više pronjuškat po tom spektru uloga, ne? A kakvu ulogu možda nikad ne bi prihvatila? Ne bi, evo, neke eksplicitne tipa uloge igrala samo zbog, ne znam, zbog toga što to mora biti eksplicitno. Ako nije mislim, voljela bi nešto što ide iz mene, što se tiče mojih stavova, moje pravde, mog načina govora, mog jezika. Takve uloge bi voljela. Ovo ostalo je još diskutabilno. Ne znam scenarij, pa ne mogu ni sad ovak iz nebuha